नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। Ko paidi buku wansuk layanu Jumbo pala baksa kabak sakit coba layanu Joto cungsi ya tabok hayung Kirima singsa injak sini hak Koto robo omo bimar hapai jak Kirima singsa bimar omo corona virus Nini anis hago hake sungbo sorbonas Ama babu takuk buku kebno ceri manglak Apuro ke mungkin karai teiki bijanai tonglak Mone bagi paidi jumbo kati layanu Joto hati barsa no katal sa nogo tonglai siwano Angbo tangai buino mutangai Corona virus niyak ni Di joto hojak tong uichu bono soko molnai hayuni angbo thangai buino mu thangai corona virus ni agni phai di joto hojak tong uichu bono soko molnai hayuni khalo be joto chung nogo achok lainai jesik sal normal ongya family bai tong nai pataro thangai phai ka yak sunai chung kusu kongra ongkai no hospital o thangnai daily toino chung muthung goi nangnai boro nobo bujiya ka sagai bujiro nai dol bol bondo bando pulo malai sinai adna suk samang na kai phun bai kok sanai kathang tong kai monai kele tong nai nang bai ang gam tong kai ong nai sini kusung thinang jesu ma tak o kong na hayung go fidi chung ga ko buku boma basa joto no mathang di ang bo thang nai buino muthang nai corona virus ni agni ai di joto ho jak tong goi chung bono soko monai hayung ni ang bo thang nai buino muthang nai corona virus ni agni नमस्कार, मैं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है।